Ғафу етіңіз, бір сұрауым бар еді сізге. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Мына шындай сұрау бар сізге. Сіз сайлауға бардыңыз ма ол? Bardım. Her yılını baram mı kaldırmayayım sayılavını. Elhamdülillahi. Yaxşı. И тағы мына шындай сұрауға жауап берсеңіз, сіз жергілікті депутатлар үшін генә тауыш бердіңіз ме? Әллә сайлауға президентқа тауыш беру үшін бардыңыз ма? Сіз болмаса кім үшін тауыш бергеніңізді айта алмасыз mı? Yerli deputatlarga da tavuş verdim. Afanasyev Mikhal Palıçka verdim anılsın tavuşun. Elbette indi prezidentimiz Mirnixanovga tavuş verdim. Mene turmuşumuz aybetlenip kile bitindi. Neçe yıldan beri 10 yıl buldu vay onun bulganına, Şaymiyev'ni alıştırganına. Turmuşlarımız günden gün aybetlene. Yollar saldıralar. Mene Allah'a şükür yolu bizden kara rahatlanıp jürüyüz. Balçıklarga batmışağına. Kavuşumuzdan üstürep jürüyedirik. Hazır Allah'a şükür, Allah'a şükür. Magazinlarda da bütün nerse var. Turmuşumuz aybetlene. Ballarga okurga da, balnesiga barsan da neyip gine Allah'a korap gine Allah'ın rahmeti javsun. Uzun ömürlü bulsunlar, köp yaşasınlar. Dağı sayılı bize Allah versin. Bek zor rahmet sizge cevabınız için. Bek zor rahmet. Sağ olun. Sağ olunuz.